museo Thayuni umisyo madina maku wimatatwani umisyo ni museo munduni umisyo witho na umisyo wa umisyo ni museo munduni watumie Ibrahimu anene na Ngai watumie Ibrahimu akwate wathimo watumie Ayubu amwendezie Ngai watumie Ayubu akwate wathimo watumie Jakobu amwendezie Ngai watumie Jakobu akwate wathimo watumie Yusufu amwendezie Ngai watumie Yusufu akwate wathimo museo Thayuni umisyo mwanata umisyo mwitwata umisyo ni museo Thayuni umisyo madina maku wimatatwani umisyo ni museo munduni umisyo witho na umisyo wa umisyo ni museo munduni watumie Enoko amwendezie Ngai watumie Enoko ambate kwambata watumie Elija amwendezie Ngai watumie Elija ambate kwambata ni watumie Musa anene na Ngai ni watumie Musa akwate wathimo ni watumie Musa anene na Ngai ni watumie Musa akwate wathimo umisyo nakwetela umisyo ni museo Thayuni umisyo madina maku wimatatwani umisyo ni museo Thayuni umisyo witho na umisyo wa umisyo ni museo munduni umisyo witho na umisyo wa umisyo ni museo munduni watumie Naomi amwendezie Ngai watumie Naomi akwate wathimo watumie Naomi amwendezie Ngai watumie Naomi akwate wathimo ni watumie Sara amwendezie Ngai ni watumie Sara akwate wathimo ni watumie Esther amwendezie Ngai ni watumie Esther akwate wathimo ni watumie Mary amwendezie Ngai ni watumie Mary akwate wathimo